Mija je uvek želela više. Mislila je, kada bih samo imala tu novu igračku, tada bih bila srećna. Ali čak i sa mnogo igračaka, često se osjećala pomalo tužno iznutra. Njena baka, Elara, primetila je Mijine tihe uzdahe. Jednog sunčanog popodneva Elara je zalivala svoju malu, živu baštu. Mija, nežno ju je pozvala, dođi da vidiš ove male izdanke. Mija je došla, izgledajući nezainteresovano. To su samo biljke, bako. Da, Elara se nasmešila, ali pogledaj kako su zelene i jake. Zar nije divno gledati ih kako rastu? Kasnije je Miju posjetio njen prijatelj Leo. Leo je voleo da pravi stvari od recikliranih predmeta. Pogledaj šta sam napravio, Mija, od starih čepova, flaša, obradovao se, pokazujući šareni spiner. Mija je imala mnogo igračaka kupljenih u prodavnici, ali Leov jednostavan, ručno napravljen spiner je izgledao da nosi više radosti. Elara im je poslužila sveže pečene veganske kolačiće i toplo biljno mleko. Ovo je najbolja užina, rekao je Leo sa srećnim uzdahom, hvala ti, Elara. Mija ih je posmatrala, polako shvatajući da njihova sreća potiče iz jednostavnih trenutaka, a ne iz posjedovanja najviše stvari. Te večeri Mija je pogledala oko svoje sobe. Umjesto da razmišlja o tome šta joj nedostaje, videla je svoj udoban krevet, svoju omiljenu knjigu i toplu lampu pored sebe. Osjetila je mali, topli osjećaj u svom srcu, osjećaj zahvalnosti. Čak se zahvalila Elari za ukusne kolačiće, samo zato što je tako osjećala. Zahvalnost zaista umnožava osjećaj sreće, a cenjenje onoga što već postoji donosi više radosti nego uvek jurenje za nečim novim. Pretplatite se na Srbijan Repo, lajkujte i komentarišite za više inspirativnog sadržaja.